Yun na. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Waba'ad, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami umat Islam hatiranan, murah-murahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panghayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan, dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala taufiq waktu ini, supaya madauhat na tuin, iaangan-angan na to marayaw, yak marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mahinang na to puunan, dahon mangarap, madtukan niya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jari, waktu ini, biya mga pagpatumtum sing kita niyo, pakaradyaan susungon sing kita niyo ini, sa lago-lago, ibadat, amin yan na timatandaw-tandaw katutan niyo, kulang labi mga, labi na kumanhati ko hang puadlaw, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, dumagpak na kita maun, murah-murahan, tumampay in angan-anganta, Allahumma ballighna Ramadan, Ya Allah ya Tuhan namu paabuta kami haamin bulan Ramadan. Ini tiap-tiap maabutin waktu bihaon atau amin waktu susungon na to ini na sampangon na to sa reyo-reyo pagsampang amuin kira-kirahon na to marayaw supaya in kakahinang na to amin wayron muklas insyaallah subhanahu wa ta'ala amin matibuok siya kimukugdan haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad timhal ka ding hakatan sabab na ding haayat biya kato sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Baqarah ayat hanggatus kawaluan tagtu Warman sin Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila nagsisipat sin pag-iman matan-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala at tiyawag sila hangan in sila nagpaparatsaya hakitab sintuhan na Rabbul Alamin na ini biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan ini damikyan pierdo daysab sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ummat na kauna. Bukon sadya ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamu mga nagpaparatsaya na ini pierdo kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan pagpuasa pagtangka daing hapagkaon iban pag-inom iban na singkatan uno-uno pakaradyaan halawman niya mapatutangkaan iban singkatan amuin hikapuklas sin pagpuasa
amin subayat to katan, tiyatangkisan na to hawakto dumatungin waktu yaon. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Biya sin amuin kiya rukot haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala amin nakauna ummat dan kaniyo. La'allakum tattakun. Na murah-murahan magparuntungan kamu, haamin kamu nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sa pantun biyay katutan yung sinallahu subhanahu wa ta'ala sa laggo-laggo amal patuhan Rabbul Alamin in pagpuasa ini sa laggo-laggo amoy in mag-amal kaniya amo na yung bigi jantong singkita niyo. Parkala amo hindi kasaksian si manusia pagkahini nato in kakahinang nato. Hangkan na ini tungod paparkala pagpuasa ini tartanto hadya Allah subhanahu wa ta'ala in makajaga kaniya. Amoy in biyay kato taniyong simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Ingkatan sin amal sin anak kapu Adam na inyan aun na asal siyusuko atawat tiutunguran na inyan biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in amoy in pahala niya bang biya diin biyayta parunhaning mga kaibanan in tiap-tiap hambuk amal bi ashri amthaliha. Hati niya in hambuk amal mahinang tatong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangpu karayawan ila sab'u mi'ati dha'if. Aun paruon haon sampai lipatun pa sin Allah subhanahu wa ta'ala papito nga katos kalipat. Aun paruon haon deng habang amal ila adafin kasira. Paamo hindi na to naabutan tong karun in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in mga parkala yan daing hapar sa baban sin pag-amal sin jantong Allahu ta'ala raim makakaos ini jumaka kaniya. Misan pa yung kaaunan malaikat inyaon wala na piyang hangla sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga malaikat. Inyaon biyay ta sin Tuhan Rabbul Alamin pa innahu li. Inyan lang niya kako yan wa ana ajzibih. Inyan ako magtungbas. Nahasabab yato in parkala ini biyay ta sambil dun hansin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kudsi in tungod papuasa laung ta in Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta dun hayan sin in tungod paparkala puasa dua in madawhat sin ipon doon hayan kakuyagan amoy in tiap-tiap laung ta in ipon mag-alop na iban sing kakaon niya kuyagan na siya sabab doon hayan magbing na in kusog sim pamaranan niya sarta doon hayan muklas na in pagsandal niya dahil hapagpuasa niya in hikaruan niya kakuyagan niya bang makapagbay mata na inipon iban sa tag-ipon kaniya. Haadlaw ka na. Amod to mga katawtay manghuran, haagama Islam, na hasabab yan, in parkala ini, amo in tiugila doon sin Allah subhanahu wa ta'ala, limpal in ngan sinhambuok, ipon niya hangan, pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin diaak niya papagsandalon, doon haon sumandal, di pahadon niya, dihilan na sin Allah subhanahu wa ta'ala kalabihan, amuin pagkukuyag, labi luba in pagkukuyag, dito haadlaw, gana. Na, amo yan in
long ta subay nato sampangon marayaw haaturan. Dahil ha mga aturan sin pagsampang habulan Ramadan, amun imingat kita niyo sin pagtagna sin waktu niya. Pagtagna sin waktu niya sambil dia ak kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dain haamuin pangdaak sin Tuhan Rabbul Alamin kaniya in waktu sin pagtagna sin bulan Ramadan subay siya kakitaan sin longta ini pangatud sin mata bukon pangatud sin bigi jantung amin long niya ru'ya ayniya amin pangatud sin amuin mata sing kita yaon in amin pagsahalisin bulan. Amo yan to. Hati niya, magad kita itungan. Amo na yung pagyanon sin sila lang amuin mga sila biyaksa iban maingat mag-itong sinamuin bulanan. Sarta sin pagsahali niya, inyaon biya ba'y takato banghaw no siya tandaon, kitaon, hati niya hawak to sin pagtugom sin matasuga. Ha, kauhaan tagsiyam kasubangan sin bulan Sha'ban. Karena in bulan Ramadan, iban sin bulan Sha'ban, magsaw siya haruhulan, iban panagnaan. Tumagna in bulan Ramadan, sarta amoy in mamaid na isab in bulan Sha'ban. Biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya, asyahru hakada, wa hakada. Ini bulan ini nakatubiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta iban pagsayang niya sin lima niya ruwayaon amuin laung ta yaoning katan sing gulamay in panagnaan yaon hangpo gulamay kakitaan sarta hikarwalong niya damikyan paghikatu bihay nilaong niya bihay ni paghikatu amuin ini kiwan niya in amuin bakul lima niya patuuyaon hati niya kialok niya harap matupawaba in sa kaula-ula in yaon siyam dakuman hati niya in bulan long niya hangpu iban siyam hati niya kauhaan tag siyam adlaw. Nahabihad to, pag-abot sin kauhan tag siyam adlaw simbulan Sha'ban, pag-abot sin dumyaon, hati niya malam ini bangbiya kato bihan, malam na sin bulan sungon amo na yung bulan Ramadan, na doon haon kitaon na bang siya sumahali na, kakitaan na yung bulan, tumarang na doon hayan tumagna na in pag ini puasa sin bulan Ramadan. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Inyambiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa na kamu bang niyo kakitaan na in sahali sin bulan bang isab kakitaan niyo na in sahali sin bulan amoy in lang tapuas sin Ramadan amo na in Shawwal. Naampa kamu isa muka bihan yan. Bihad to in panghindo sin Tuhan Rabbul Alamin. Piyala bay deng ha pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna in siya daak. Nami yatin aturan niya. Tuing katantan ini amal pa Allah subhanahu wa ta'ala aw niyan waktu tiutupot kaniya. Katan sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun Islam 5, yan biyaray takatuing katan ibadat yan. Kuno, magdatong in mga waktu sin amuin ini pagtunay ta sin pag-ibadat amin nasabot lang ta rukun Islam 5. Aun siya aturan doon, aun ibadat doon, amuin in waktu niya sa kaino yaon in
bulat in pangatayan sing kita niyo atau bigi jantung nato, iban doon haungon halawm, pangannal kita niyo marayaw, bukon kita niyo nabibingaw, yaon inakal, tutog, na in pagsyahada pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag naiksaksi, sarta pag naiksaksi, pa amin in daak niya, amun na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyan wala biyayta kato in mga waktu hati niya ko unu waktu sa kainuyon kato in panganal, manjaritad to, hinangunin niya to. Buat malaingkan doon na sambahayang, nabiyabay ta kato tanyo, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. At iniawiya waktu in pagsambahayang sing kita. Amo na in waktu 5 pag ianunbihan. At isin waktu 5, sambahayang subo, sambahayang zuhur, sambahayang asar, sambahayang maghrib, sambahayang isya, yan aun tuod tiyutupot in waktu niya. Na subay na to sa buhon doon hawak to yaon. Amuin sa kira-kira, pagdatong sinwakto, yaon kita niyo hadir, karna in Allahu Ta'ala, makauna pa dahin kato taniyo maun papiagtuunan ni Bansiya, in suway sadya kita niyo rin magtahala sinwakto yan, amuin dahon na to in Allahu Subhanahu wa Ta'ala, magbak hawak to yaon, karna in siya sumaksi sing kakahinang sing kita niyo, iwan na si mga katan, mga malaikat, amuin kaya panghanglaan niya, magsulat sin amal sin ipon niya, doon hayan, amin sumaksi kato taniyo sin paghinang na to. Sambayang, na, damikyan, in pagjakat aunday sa waktu niya, hati niya, in waktu sin pagjakat, apabila in, ini alta doon kato, miabot na siyang katahon, al-haul, bihan. Na, ubos yan itong miabot na hang katahon, sarta doon haon, in itungan sin alta manjari na siya jakatan, amo na lang niya ini pagbista mo sin amuin, alta mo yaon, nakalamod na siya haamuin itungan kaya wajiban na subay siya jakatan karena inyaon miabot na siya paamuin waktu at itungan siya min alta lang taman jari na siya ini jakatan na wajib na in pagjakat kaniya bihan dengan mga alta sibu da in bistahan kaniya dengan ha pilak atawa bulawan. Bihad to. Manjari pa maripa amin ini bulan Ramadan, amun ang kiyabay tatakain na yan to, at ini muna amun ang magkita simbulan. Inyan, laung ta, biyabay ta dahil hukuman madto-madto, amin subay kita magkita simbulan. Yung pagkita simbulan yan, inyan ibadat sa lagbo-lagbo. Hati niya, way pa miya mabot in waktu pagkakita riyaak, sumu li ru'yati. Pamuasa kamu sa subaya in makauna rin ha, pagpuasa ingaton na abihan, ini kitaan yung niya in pagsahali sinbulan. Nawang kita kimita amadto, lumamod ha pagkita yaon, nakabak na kita ibadat, wala pa kita minsan nakapupuasa. Bihan yan. Amo yan ito mga kataw tayo mga huran. Na puasa. Manjari doon haon, paghaji, pabaytullahil haram, inyan damikyan, biyabay ta'da in waktu niya. Bang siya mabot na in bulan haji, puno siya tumagna. Ha waktu sin bulan haji. Ha Julhijjah, ha panagnaan sin itungan dahil ha amin unuyaon, damikyan, inyan, ha ini hula Makkah, magkita day sab sila sin sahali sin bulan haji. Bukod sa diyan ha amin bulan haji, bulan Ramadan, buat malingkan kataan sin bulan, magkita sila sin sahali sin bulan. Karena in agaron nila itungan amin kakitaanin sahali sin bulan. Bihanyan sila. Sa maginang sila kalendar, ha itungan nila sin pagyanong takwim.
Sa sumakawaon waktu intakwim nila, di mag ini sibu iwan sin, amuin pagkita simbulan, amurin akaron nila, in amuin kakitaan si mata tumarang, hapangita si mga sila, amuin kaya panghanglaan lang ta magkita simbulan. Sabab in magkikita simbulan, sa kira-kira subay siya, doonhan, aun makasaksi, makakita kanya dua, adil karwarwa, kapangandulan, na inyan kataan, manjari na magad, haamuin, ini daganan sin sara, pagtagna sin ununo na ibadat, wiyajib sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarta, in waktu niya, kung kita magpanaw, in yan, pag-abot sin hikawalong kasubangan, sin amoy in bulan haji, na manaw na dahing halawm sin Makka, in mga tao Makka, sarta magad na in mga kaibanan, dahing hagwa hula yung katan manaw, harap madtupa, ini Arapah, dito yung pagpupunan nilabihan, haamin lugal yato. Nabihan yan, hati niya, wiya waktu ra ini katantan, in mga pakaradyaan ini, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na, in mga parkala, aun hinang doonhan, amuin tiap-tiap, ini jumato, haamin wala, biyayta sinsara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, in waktu yaon, lang ta, waktu paghinang sinuuno na hinangon, ang panaghinang imano siya, sila'y naghinang sinwakto, misan pa in kahalan yaon, lang taparkala, hapangatod, sinmano siya inyaon ibadat, buat malaingkan, bang bukunin puunan, dahil hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan katandi siya matay maibadat, ha sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala, karena hangan in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya indaak, in katantan timindog in hukuman sara, subay siya lumabay ring haamin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibu da kaya pag-anggawtaan niya, iban singkabtangan niya hadya, na may ta siya hipapahinangin niyaon, inyan katan sara hapag-agama. Bihad to mga katawtay manghuran, haagama Islam. Naamo yan in subay batukon sinhambok-hambok den kato taniyo, labi-labi na biya sin susungon na to ini, na ini subay na to paamuhon in kakahinang na to, doon ha kakahinang sindaak, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na insyabot tahayin doon, biyaray takato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin timindog in ka-Islam, atawa in mabisten hambok Muslim, na insyayan Muslim na, bang napatindog niya in 5 nasabot, kaisa niya, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa siyamu Ramadan, wa hijjul bait. Muttafaqun alaih. Biyatahan dun. Hati niya, lang niya, buniyal Islamu ala khams. Timindog in ka-Islam, doon ha 5 nasabot. Amo na yung pag naiksaksi, bunal-bunal tuod, way roon Tuhan, buat malaingkan Allahu subhanahu wa ta'ala. At iniaron ay niniyapihan ng katan, piyagtutuhanan si Manu siya alaw man sing gumini, sininyaon bukon siya Tuhan. Illallah, buat malaingkan hambuk dahin Tuhan tunggal, isa-isa niyara, amurain Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Iban, bunal-bunal tuod inhi Muhammad, daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Unin hati niya in Muhammad, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in katan pag-agama, hangan sin agama sin Allah ta'ala, munin agama Islam, suway siya lumabay ring ha, daak
sin Tuhan Rabbul Alamin. Ampa kita menjadi kumawa. Sabab in kita maka gaos iban wayron pagsugpatan ta iban sin Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kita mantukan niya bihanyan atawa kuma diritso harap kaniya in siya nagpaaon daak hasupaya magsama sibu in kakahinang sinipon niya katantan sarta sama sibu in katan kimawa daing haraak niya ingan nila yaon ummat sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inyan pangitaan bang tabiya mga hatihon marayaw, ingaton marayaw, in mga perkala ini na suwayaon ini ingaton na to marayaw. Iba na subuhon na to imbaran na to. Ay ikaw na nakasud na ba ako in halaw man sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang pabiyabay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya din kaagi kita mainang umat niya. Inagi ni hambuk hadis. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kita kau yan, inluhay niya. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan umatku makasud sila sulga. Amura hindi makasud sulga, hindi mabaya sumud. Ay kaulong si mga kasahabatan, waman ya baya Rasulullah. Isu sabi hindi mabaya sumud. Nabiyita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sabab. Sin mga sila amin hindi mabaya sumud. Inagi niya man ata'ani dakhalal jannah. Isu magtaat kaku, makasud sila sulga. Waman asani fakad aba. In nagmaksiyat kako, amo adto hindi mabaya sumud. Ay ikaw na. In pagtaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na in umurol kumawa umupi kaniya singkatan kakahinang. Bang niya wala na hinang, di manjari umatikat imanusia, kumawa hinang simingod hinang, atat kala inyaon bukundeng hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab inyaon bistahon insya nagmaksiyat para Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mga katawtay manghuran indaakan sin Allahu Ta'ala labay reng hatupar kala labay reng ha Quran mahamulya labay reng ha hadis qudsi labay reng ha hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ini katantan nalangkom doon hanin hukuman sara hapag agam sin Allah Ta'ala hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam na in siya pinaugan sin Quran litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. In siya pinaugan sin Quran sin ini hadis sin hadis qudsi magpatarang hamanusia hauno-uno na, kaabayaan maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipanaog, hipapahati pa amin ipon niya, labay reng haraak niya, amo na yung pamho na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabangaon maglako-lako roonhan, himinang, laong niya ini, parkala, ini, marayaw hikarayaw, sumagawa, wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala na hinang sin nakauna si Mingo da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na yung mga kasahabatan niya. Sumuno, puas sin sahabat, amo na yung mga tabi'in. Puas din ang mga tabi'in, amo na yung tabi'in. Sampay sin mga aimmatul arba. Amin upat imam. Daran na to pagtarungukan. Inyan wayroon sila yan. Nakakuha din halikusan sin mga sila miyamagad buntul pa Allah subhanahu wa ta'ala, pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay reng hapangingat nila, piyangadji nila, ingat nila, daing ha, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, mo na yung pamu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Naman jari, doon haon, amunain, ini, uwos sin syahadatain,
amin iqamatus salah, pagpatindog sin sambahay. Ang amun 5 wakto bakas na nakiaway taed to. Pag ubos yaon, itaud zaka, amin pagtukbal sin zakat, pagsutsi sin, alta yaon halawman mo. Bihan, tiap-tiap hang katahon yan, aon doonhan lumi sin alta, subay mo kalanuan. Lanuan siya ring hapagjakat, batim maana sin pagjakat, paglanu, pagsutsi. Nabang mo yan, di lanuan, di mo sutsihan, in ikaw nakakaon nakaw si malumi. Bihan yan. Katan sin alta halawman mo bang lumabay impag, jakat wala kaw nagjakat, inyan mahalo na biya long tasin, paghalo sing kamatis bang kalamuran sing kamatis halo. Malapay na katantan mahalo. Bihad to yan mga katawtay manghuran. Pag-ubos na amunain, pagpuasa, amunain susungon na to ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, in kahinapusan niya hijjul bait, amunain paghadji pa Baitullahil Haram, in yan matarang biya baita kato tanyo, in aturan niya, sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala munain pamu, nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya muna in nagpatarang sinhinang. Bang biya din yung paghadji. Haaturan biya ita kato. Tu kajinis paghadji. Dahanan niya. Aun ifrad. Aun doon kiran. Aun doon tamatto. In amoy in pag-ianungon doonhan ini ifrad. Amin tunggalon sadya in paghadji. Bihan. In kiran mag-akadin dua hinang. In paghadji iwan sin pag-umrah. Hambuok na siya in pag-ihram. Ang paimpagyanon tamatto na bang dumatong naman to makaon na lang ta in wakto niya sumud man to pa ini mantika haram at niya pamakka al-mukarrama sarta malugay pa siya rin doon na muna mag-ihram siya rin hamikat. Haun na siya lumabay. Inlabayan niya yaon aun siya mikat. Hati si mikat, aun doon haon, amuyin pangilahan. Sinlugal bang kau sumud na, subay kau roon haon mag-ihram. Impagyanon tuan ihram, amuin magniat na kau sumud pa ibadat paghadji at tawa pag-umrah. Bihan yan. Amuatin mikat besin, mikat hamadina, amunain, Zal Hulayfa, pag iyanon lugal, aon magtawag lang ni Abyar Ali. Gumawa kaw rin halom si Madina, harap ngayon pa, Abyar Ali at tawa Zal Hulayfa. Bihan yan, dito kaw sumud, bangkaw so pa mamaghadji, labbaik Allahumma, hadjan bang maghadji. Bangay ni mag-umrah, nabikyan, pag-umrah, in amoy in, ini niat mo yan to. Amo at mga katawtay manghuran. Ang paimpagyanon habihayaon jaman lang niya ihram. Amo ni pagsulog na inyad to bangka mga ubos na mamaygo. In pakayan mo amo nain bangkaw usog. Amo nain idar iwansin rida bihan. Amo nain hitapis mo iwansin hipag siob mo dahin diha amin abaka mo yaon hipaglikos simbaran mo. Bihad to at tulong ta in pagtawag yan to inibukon yan to ihram sa biyayaon in pagtawag nila na ihram. Bangkaw mamibiha na tabo, sinyad tulong mo pabiha ko ihram na inyad to dilan kaw magtuy sinamin yan to duwayat to. Namo yan mga katawtay manguran haagama Islam. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala inut-inuton na to ini, sampay pa, kuno na inabutan ta, pangadji, daing haamuin, Quran, iban sunnah, amuin, insyaallah subhanahu wa ta'ala, kawaon na to, tagnaan, daing haamin, lang ta, pag inibisarahon, intungod paparkala, sin pag inipuasa ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, yadto na miabutin waktu na to, manghumbay dako kanyo katan na waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.